Žitijnu ikonu svetog Stefana Dečanskog, kralja srpskog iz 1577. godine, naslikao je Longin, slikar, književnik i monah manastira Svetog Nikole na Tavoru kod Pećke patrijaršije. Ikona je pripadala riznici manastira Dečani, u kojem je Longin boravio 3 puta, obogativši ga velikim brojem ikona, a danas se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Na ikoni je prikazano 17 scena iz života Stefana Dečanskog po žitiju ovog kralja, koje je napisao Grigorije Camblak, jedan od dečanskih igumana. Očito je da je Longin osjećao jaku duhovnu vezu sa svetiteljem, kome je pored ove veličanstvene ikone napisao i akatist, odnosno molitvu. Na srednjem polju ikone prikazan je kralj Stefan Dečanski, a na bočnim i donjoj strani razmeštene su male scene iz njegovog života. U prvoj sceni kraljica Simonida u pratnji dvorskih dama stoji pred kraljem Milutinom, ocem Stefanovim. Sljedeća velika celina odnosi se na kraljevo oslepljenje. Mučitelji oslepljuju Stefana. Sveti Nikola javlja se u snu Stefanu, koji leži, a pored njega je stražar i njegova 2 deteta koja sede na klupi pored kreveta. Stefana proteruju sa porodicom u Carigrad, pod vodstvom jednog vojnika. Sabor u jednoj carigradskoj crkvi predsedava vizantijski car Andronik. Sa njegove desne strane je Stefan, a sa leve patrijarh u pratnji episkopa i monaha. U dvorskoj palati sede jedan naspram drugog sveti Stefan i car Andronik. Scena se odnosi na Stefanovo zalaganje za ispravna shvatanja u crkvi, bekstvo jeretika. U 7. sceni prikazan je sveti Nikola, koji se javlja oslepljenom Stefanu, što simbolizuje povratak vida. U 9. sceni prikazan je susret kralja Milutina sa sinom Stefanom u prisustvu mladog Dušana. Zatim slede scene Stefanovog krunisanja i građenje Dečanske crkve sa prikazom majstora, a ispred stoji kralj Stefan i prvi iguman Arsenije. Sveti Stefan daje milostinju ubogima. Na kraju je prikazana smrt Stefana Dečanskog, kao i njegova sahrana. Na dnu ikone prikazan je istorijski događaj, bitka kod Velbužda, odigrana 1330. godine između Srba i Bugara, gde se sa leve strane vidi Stefan Dečanski kako se moli, a sa desne strane car Dušan. Ispod nogu njegovog konja prikazan je poraženi bugarski car. Dole u levom uglu ispisano je: pri arhijepiskopu Pećkom, najblaženijem gospodinu Gerasimu, a pri smernom igumanu Dečanskom gospodinu Nikiforu, jeromonahu s njegovom braćom. U donjem desnom delu ikone ispisan je kratak pesnički sastav u slavu Svetog kralja, koji se završava potpisom slikara izvedenim tajnim pismom. O sveti Hristov božanstveni velikomučeniče, venconošče i prvomučenikovim imenjačem Stefane, kao onaj koji u cara tvari stojiš pred prestolom trosjajne svetlosti, dušom mojom, s telom, u neiscelnoj bolesti sa ranama i gnojem što me ljuto boli, molim ti se, posreduj kod Hrista vladike za mene smernog, koji rukom mojom, s dušom mi, ovo naslikah i tebi ljubazno prinesoh. Nedostojni Hristov rab, Longin, Rasonoša, Izograf. Longinovo izrazito umetničko osjećanje i dobro obrazovanje, oslonjeni na srpsko-vizantijsku umetnost iz starijih vremena, došli su do izražaja, bilo da je u ruci držao četkicu ili pero. Za njegovu dečansku ikonu Svetog kralja može se reći da je najlepša moguća likovna obrada jednog književnog teksta.